Uwe udah kaj ubadon keti haka kambat bor ulatip kerteng kum ubiki ali. Ubalong ru ubakong san napning kisan ngut ki badon keti haka neka kamboman. Persya ya kawe ka long renyang jong kawe ka sam lalut hagua hati. Ulayap hadin ka jing siat haki pulit henin kamit. Katba udang persyang ban laj pet nakikti ki pulit haka por bayalam syaka jaka ban yok kem ya ki saungut ki wepat ki paralok jong ki badon keti haka neka kam jaklia. Katkum ki kai pot laong ubiki ali ulaman saujur. Babat la penkit marmar sya Guwahati Medical College Hospital. Bat ki doktor ki la pen bena. Ban wan kit u hadin ba ula dep yap. Kat ba arngur ki wepat ki pulit kentai. Ki bala men sau hakate kamit. Basya thermau ha une urunar bat haki paralok jong Ubiki ali ulanap. Naka jing men saujur basya siat daki pulit. Kat ba udang persyang ban pet nakikti ki pulit. Bad ulat hermau persya ya ki pulit hakaba arngut ki pulit kentai kila mensau. Special DG of Assam Police GP Singh ulaong ki kampat bor ki pulit kinomap setia bat kinya kunteng ban rap dengkong ya ka kamsneu haka imlang ka salang ubiki ula syakyam haka por men setiap bat haka por men mit layalam ban pen ilenti ban yokyam ya ki saungut ki wepat ki balaken no don ketilang ki balai itu kerteng kum Fejul Ali Raja Ali Pona Ali, bat pinku Ali ki badang pedre. Ika jingjia syak bat bor ki sangut ki dakat, lakin tiu hapo ki kendon an, ha all woman police station, hapan bazar hanong ba Guwahati, hadin bala pensyong nong riam yaka jing ujor jongka lanot. Haka juga por laong, haka khat kendai tarik uleber ubiki ula penankam, naka video ba ula depring, haka arpo hendro tarik ukela lingkot, kum kabor ban penkongu, yaka kena asam lalut, banwan ya kendu ya ha hotel badon lang ki perlok jong